Adi Sang Arjuna Aden beline Pemekas ati nah ne jani beli buen lakar ngelantur nuturin anak ke buku ragani dewane ni kebawas idewa di sejeroning ngaturang bakti majeng ring ide sangyang para mokawi saling kesana akitu masih adi di sejeroning idewa molaksano dini di jagate pasti kenyenanake buku idewa ngemargiang ane ke bawah saling tulung paras parosar penaya tegian anak tiosan tu ketunya nadi ya di sejeroning idewa nyalanin ke bawah maurip dini di jagate yen pet prade nyen buku akitu kepangukang bani dewa sinah kenapa yen subuh nyeni dewa sida ngelaksanayang ane ke bawah olas asih saling tulung ngajak nyamo beraya pasti kenyat utama tu ke bawah kepanggukangan ban adi iyan nasuwejo ido bataro sekewalune yen subuh buku akitu nyeni dewa ban mepari dap-dap melaksano dini di jagate sekemawon itu sangyang pramokawi kusing lantas wece kapen paukudan idewani karmo palo patu tegino nah uliani dewa tusing kesuecanan oleh itu sangyang pramokawi patute ditu lantas idewa mulat sarira nulih tekian pejalani dewani ane malu mawanan patut nyen anake buku adi nginengang ane ke bawah karma palan itu nyen tu adi ya
ane jani ane subuh Akido nyen masih adi di sejeroning adi laka nitinin ni kebawas palu karmonito sing nyandang nenge laksana pari dap ane jani itu masih ane super liwat laksana yang adi ya. Nah ane jani ngelantur lantas buku beli nuturin anake buku ragana dini. Nah di sejeroning jani adi dikenyekan adi mupunin tu pemekas ajeng-ajengan dedemenan miwaya kebuke muali lantas beli nuturang di sejeroning adi mupunin ane ke bawah sesenengan tu adi akitu masih dinapkalaning adi mupunin ane ke bawah ajengan mino kati boge dan ngatur dewane dinapkalaning nyenadi mupunin ane ke bawah ajeng-ajengan mino kati boge nyentu adi pusing nyen lantas adi eling inget tekian itu sangyang paramo kawi ing lantas idewo ngaturang majeng ring itu sangyang paramo kawi ke bawah semaling dodonan laktanan adine buku itu manut di sejeroning kesyukertan maurip ini di jagate tua ke bawah maling nyentuh tadi ya. Mawanan oleh sayang peradenyan mawanan di sejeroning parilaksana nadine buka itu manut di sejeroning pikayun ide sang meraga peradian ide sang meraga luwe
sisan ya denyo neko ya pupu Yening dewa ngajeng disupanya ni dewa maturan majeng ring ide sangyang widiwasa ajengan ane upunin idewa totonan tuh ni kebawas mupunin sisan niatnya tuh gitu nanti ya mawanan kena sangkan lantas kebawasan idewa buka akido pemekar asing-asing ngajeng yaitu mupunin ane kebawas sisan yaitu itu makawanan tan bereside tan keneng letuk maurip dini dijaga nyentuk itu adi ya